Mohon bantuannya dengan menekan tombol subscribe, agar tidak ketinggalan dengan berita terbaru dari Zona Offside. Jadwal Piala Asia U20 2023 Uzbekistan. Grup A, matchday pertama 1 Maret 2023. Indonesia U20 versus Irak U20. Dilanjutkan Uzbekistan U20 versus Suriah U20. Di grup B, 1 Maret 2023, Qatar U20 versus Iran U20. Dilanjutkan Australia U20 versus Vietnam U20. Sementara di grup C, Kamis 2 Maret 2023, Korea Selatan U20 versus Oman U20. Dilanjutkan Tajikistan U20 versus Yordania U20. Dan di grup D, Jumat 3 Maret 2023, Arab Saudi U20 versus Kyrgyzstan U20. Dilanjutkan Jepang U20 versus Tiongkok U20. Matchday kedua grup A, Sabtu 4 Maret 2023, Suriah U20 versus Indonesia U20. Dilanjutkan Irak U20 versus Uzbekistan U20. Sementara di grup B, Iran U20 versus Australia U20. Dilanjutkan Vietnam U20 versus Qatar U20. Di grup C, Minggu 5 Maret 2023, Oman U20 versus Tajikistan U20. Dilanjutkan Yordania U20 versus Korea Selatan U20. Dan di grup D, Senin 6 Maret 2023, Kyrgyzstan U20 versus Jepang U20. Dilanjutkan Tiongkok U20 versus Arab Saudi U20. Berikut jadwal selengkapnya matchday ketiga.